terarah na tujuan bahagia berkat hudek dalam dunianya nyetatin dengan haba ulama hudek terarah na tujuan bahagia ulama dinasih Rabbi ulama waridi Nabi ulama labang nanggro beta-beta betahina ulama dinasih Rabbi ulama waridi Nabi ulama labang nanggro beta-beta betahina berkat hudep dalam donyanya nyetatem dengan haba ulama hudep terarah dengan tujuan bahagia berkat hudep dalam dunianya nyetatem dengan haba ulama hudep terarah dengan tujuan bahagia lam sepot gelap gulita ulama yang percaya pembimbing tanya dalam dunia yang puja akhlak manusia terjaga tersetar tanya Islam cinta ulama terjaga tersetar tanya Islam cinta ulama ulama generasi Rabbi ulama waridi Nabi ulama labang nangro beta-beta betahina ulama generasi Rabbi ulama waridi Nabi ulama labang nangro beta-beta betahina berkat hudep dalam dunianya nyetatem dengan haba ulama hudep terarah na tujuan bahagia berkat hudep dalam dunianya nyetatem dengan haba ulama hudep terarah na tujuan bahagia nefatwa hukum ke umat nasihat serta doa baik hudip umat lam jahil gepikir geila daya tajunjung tersata supaya jerah aje mulia tajunjung tersata supaya jerah aje mulia ulama generasi Rabbi ulama waridi Nabi ulama
ulama labang nangro betapa beta hina ulama ginasih Rabbi ulama waridi Nabi ulama labang nangro betapa beta hina berkat hudib dalam dunianya nyatatim dengan haba ulama hudib terarah lah tujuan membahagia berkat hudib dalam dunianya nyatatim dengan haba ulama hudib terarah lah tujuan